ukuthi yena lapho kumele usebenzise white. Manje ngathi yasho i-white lapho iyadula mina azithathele i-brown. Ushukela siyifakelani ne ukuthi ama-frozen ethu abe fresh, abe soft, something like that, angaphongo lokhu zeni. Nanku. Le yini i-grape flavor. Mana onion disturb. Le ngithethe i-grape flavor. Le i-grenadine. Sizozibona later okwamanje sisayenza ini. Hayi bhuti ungabusheka. Ushekisa lapho. Ngicale mboyile. Sweetener, 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 sweetener. Ukuthi wenzani khona mina ngibhizi ngifuna ukubonisa abantu ukuthi ngenzani njani ama-frozen from the scratch. Yenza frozen. Ngenza ini bhuti? Porridge. Aso porridge leli ngama-frozen. Porridge. 3 tablespoons of sweetener. Phela ishukela singishaya lapha ngathi yadula. So instead of 2, ngizofaka 3. Flavor, this is guava flavor. Lawa ama-frozen aba yi-red. Ngizothela ngale lapha ama-8 1 liter or 1 teaspoon, but 2. Kata usadlala usubhekene. Guava. Khala. Suka phela ndisturb abantu bakaNkulunkulu kodwa. Umuntu wakhona disturb. Antona udlalisa imoto asulandeni ngapha. 1 teaspoon is okay, but ngathi i-20 liter yami ngikhule yenza i-content futhi. Uyenza i-content? Yebo. Yenza i-content. Uyenza i-content yule? I-content. Okusayithi ngifake ishukela bhuti. Uyayibona khona apha ishukela ekhabothini? Lokhu i-sweetener leyi ngifuna uqala uyibhoyile ngoba kumele incibilike, yabona, ingasali ngamahahle. Ingasali ngamahahle kanje. Kumele incibilike. Ngifuna uqala ngiyibhoyile.